Anɔkwale Ga. Mele Anɔkwale Ga mene won kase ni denje. Obeni mimi kase na kana kanoni bohu o kase. Wo ba cha wasani gbalu. Osimo no ba fitebe. Wani ofane tumo beni oke wo re mi suma ko ba cha no eha wo. Wo ofane bia na Ga Dzaase che bia na me ofane me shia eche. Aye amugiwe. Na mugiwe anye menyu ajeje na me Ga Dzaase che. Ja totoga eye Ga Dzaase che. Follow na bupo eye Ga Dzaase che. E bella can right there. Eni kenini kansua di okan misa. Ni amebadu mochina ga wotaki ogui 1904. Eni ba fe taki abo na pale. Awola 1999 pale 1929. Eka Jonathan Komeme ta frate me fe their cousins. Donc kaji ye chamami ye ta frate onupa mi ni nibi ko me ya no neja wo ino bia mi aka ma fe wo nyimo nupa atashi na asa ni gabi na fo ke gabi na fo ko amena to enjole ke hejole boni yole ni shimo je ameba ko gan ke ganda me na me fe la bona bi kisumo dabi gbe eme na kan ni ebegbe wo fe wo le ake keje 23rd of January 2006 squadron leader table niji Portego Ejino brother le Portego le fait coordinator Ga Dzaase ni le di mo ni nuju egbene ni ntun le after Reeby Van der Poel Portego ni squadron leader e batu ne kenu tumo ni shi akadima ake Yankose ahale le e ya pa ni anshi le ya bra Dr. Nii Tetekue ke ba dumushi Ga Dzaase no mo adima kase the second ni teko abonwa the fourth ni ai kan ajintete ni ji ta frach athletics key fit ni wo fe wolile Emmanuel ni teko taki na manko sakiado setame gan onupa le ni akropon le je baide me fe be ameye amegboko ye sipo ninu na ke to Dr. Nii Tetekue ni ji ni le ni akropon me ke ni fe ka ito sume ke numo tete ne ke mene ya form Ga Dzaase ni akato Dr. Joe Branson ni ji kintakita yo adite ni adumo adukoto kro e fita ina to Nii Tetekue lehun le America mo aite Canada ni ji enre aite no say ni aite osu ke dorai aite osu the second ke Jonathan Nii Tetekue ni mbreto ane ga cho aite osu the 10 na aite osu the second egbeko eye e ko yo ya to gami ke wo majia cheme e shiba mi amebi ni ami ni abagbara ni bi ami acho amodupa boni gan shikamo yo han keni na mama adamara che gbe ni ji manche gbe na cho adama okuraja na me tole ke ba gami na me fele adama lache oje Ga Dzaase gbe ni akenale chamo gbe ni amekenale do Ga Dzaase che di ni Dr. Tetekue ni ji enyo Ga Dzaase che and principal kingmaker of the Gun state Ga she edre
Kenga kusum fe lo fe le ni tete ko le ke manche le fi o chama wol manche le ke le choma kaji saniko aba manche le no na anu ke jo ni wo ke tuni yo mi pa fai ipa mo ko fai ni no ko afele eka gan mi momo eche ko ni akwebo ni abayin na fi se to bo ni yo Jonathan Komi Davis Komi nibi Emmanuel nibi Emmanuel nibi Otogan Figures ta frage Piccolo ke Adex dabi heni Anɔkwale kan o fe o mo wo yi ake amele mbegbe ne ni nche gbe ye gbe fugboyo no shimo amele ake ya Anɔkwale tutu miye ke ame pia lo efeji ni docteur tetekwe ni ji enyu le ji gan pa mo su Ga Dzaase bone kashi ofani ke ake ato gamanche me bena na to gamanche yo kaji isheshian no poten keje bone kashi keje takikomi ebi ami abato gan shishi eko yo manche yeliye achi abenke takikomi biye ni amepa mi na me kwa won be meni akeba ni Ga Dzaase yo se akemo ni ba yin tasen oji takikomi di second ni abachu ehini 48 kemba 62 we sanjimpi ba wo no be abara ke jemeje ni aka adistu la aka akpale ni esijeme be mama aka atamu chulu ke set eso yate be no ke mama you know ni akembo seduni satete ko eya tumi ni kebi achenti ne chonse ke onupa ekomi amike dabi tene bogunye take bogonuko ni ba ne ameleshi money sananya ketashi na ka wo boni ni amugi so boni ni taki amugi so se the second e ja ke taki here title ni ji segbe 1826 ni taki ko bibi amike ba fo sen ni ahonale ake fo sen like mama na je aje Evans aikwe late by them ni akropon do no ke mama ma dumo ake niam gite dodo wa 81 to 88 like mama no adumo na ke a form okropon division ni ke ibala ke be piani te go chu she mantele ni ajeji Evans aikwe late di no no mo na akete kote donc na ke mama ndo mi anya na ke to kinta kite ko chu ni ji enyo ake Ga Dzaase che e ka Anɔkwale ebe ba fushi obone ka ji no oha obas ma ko bia ke bia ne na mo ji gamanche ka ke gamanche bia na mo ji gamanche kejo okpeje boro ma wu he wale ke mo bona le ke ni fe ne ke wu docteur ni tete ko ni je ni ji Ga Dzaase che ke numu adwuma kese ni teko abonu adi second numu adwuma kese di second Ga Dzaase ni tete 25 ni aika jin tete squadron leader tego Cooper amate kwe said amate kwe Theophilus ni ayikwe Emmanuel ni amu kwe afrache ye shibami no me gbe na me ke for Thomas Tayo lo la ibuche na for party particular shebo no me awoko mi ni abonu bene ke gbe me ni onupa ni wo ba ni na ni ameji many di legitimate cheme ni tashi ake ameji many qualify ake ya mragbanya ameshe ake legitimate abi qualify na me to olumo be henije ni ye dike wo ni bi abi ni fe egbe abadumo ake to kintaki te kochu ni ji enyo boni sani kashi
ni manwe ni mofia mo anu shishiake numo aito su mina ke a circulate woji kome ake amafe veti leji le Kentucky tekochu veti keni by then gapamo su jase emoko Kentucky tekochu ni ame be capacity ke ewale ake in law alo ye legitimate jase cheke jase foi keni je gapamo su jase nutumu ame ba ko na metu wo na ka dem ni bi wo gapamo su jani ni tetekwe ke ni teko abonua ni mu aduma kese ni akroponi je grivana po ke onupa ko me kani bi efe ofane wo ke na kani bi ta frache ya shiba mi ebe imenu no wo fesu ake wo pomode ni shitamo anya bami ameka amegbe ka amewu ebe sana awo mi ni anya ake gan aso aso alo ake fe chacha no wo pa fai na kan bi ami mehe wale ke me gbejanu to ke bi ni he wala me yo na me dumo no ni me fax alo me ta frache e wale no me dumo na me ke fi ole beti da bi na kan ko be manyo na adu kotoko numu adu kotoko e amo enraite aitemi ta frache eye ebua wache ni akropon ke chemekome Dr. Joe Bronson ye kusum gbejanu to wo ta frache e na amele enyimi tutu ndi na amoko ona mo ni ole e chekwe ji Impasse ikwe lati ni ji ni akropon the first over no buntu ni ke Dr. Taki they are cousins she ye hishiba ni akropon shi onupa eto manche ekele ha jase na botium na kele ha jase chekele choma over no do inyemi nupa ni di Dr. Joe Bronson e papa Bronson lati enyemi di imami ni di Anɔkwale cousins ni BA Taki ni di Dr. Taki eche 48 eba pe acting head ke tekochu amefa me tachi na ke to Taki komi no ta frache ameba tutu ni tumo ni ta frache na ke ni tumo kamo e kachi ni wo ba wa cha no no munile e ka gbe no ni kachi wo fe wo ha wo ni wo fe ta frache ke wo fe no ku e won ni Anɔkwale gbe ni enye ne yemu ni amugi e bi twa na fe ni a order of service ni afe le hun front end ni ya te otoga ni afe coordinator ni North Ga Dzaase she by then use ni ya te toga le hun over no nke group egma yala ni eye Ga Dzaase Ga Dzaase no ne legani ne inwe before your manyaba ni amiha gan ke gana me ajo ne komi femu anyaba ganutumo ega wo ba tun ahun po si wonye wo gbina wo ba tun ahun wonye wo gbina lo ka di no ko femu ni wo ye ni wo ba fe wo bomode ni wo fe wo ka Anɔkwale afe ye tuijun na ye tuenjole mi ye mishemi ake gada gbe mama papa edumu mi ka me fe amono ake wona Ga Dzaase ni obu ade hewale ake keje 2000 keje 1988 keba 2014 ni ake gasite kashi vacant after bonini amugi boni ni Taki amugi source the first say that ni tetekwe approve de ke game manche Kentucky tekochu akele diga manche ni mreto ani obu ade edumo mra gbeja no to ni ekele agama mo fe we mo fe wani ofane tumo beni oke wo re mi suma ko ba cha no e ha no ye shiba mi 2007
on the 12th of January, Friday, ke okweje Anɔkwale yeli bejanuto niji Ghanaian Times or Daily Graphic. Like a beer ake Ga State United. Many yo they are Nii Yankose ta frache awo Dr. Nii Ga Dzaase 2006 23rd of January. Kemba 2007 ni Nii Yankose yara baba no be egbene ni ama Ga State United ni e abara ke amugiwe two fashion niji adanu ka adansa niji Dr. Nii ame shia ke otogan shia ni yalai yate ke ataya kwe meni dumushi ataya le dumushi ni ke Nii ha ni atole Ga II Dzaase, principal kingmaker of the Ga State. Infoni ni ene onabo ajiri Branson kufo biami na ke tuneke nichumo ni otoga de lezi ba de biami ato Dr. Nii mo otoga ye Ga Dzaase no ne kemba no miye noni otoga me dumo no niji the late KB Ashanti ke Brighter Kote Jonathan Komi ke ta frache inaloy nonaloy unupai ama form Ga Council be la unu ne ameke ame jimeni ta frache ame ba chu Ga Dzaase ni chumo ha do ame ba du tumo ni ame tami ni akwe ameji meni kenaka he wale ha ni ya totoga ni Ga Council le je le di Ga Dzaase ni le to manche alo le tu Dzaase ni tumo amun wolo na ma fe do ni do ene kebi Ashanti ke noti Brighter Kote ke Jonathan Komi me fe ye ene na medumo na me ke ni ya totoga after on the 8th of March 2006 ene 2007 ni awon member ni amendumo no ake be amen Fox to ko okwa wolu abi oba na amama amegbe yeje ni amen form ene ewo woche sakumo rom e makanta letter ake je amam di meni tun ne ke ni tumo aha ya le ni mo ogba me ni di tele e ana sen ni yo Dr. Nii Dzaase ake le di first be di second e ye igbe ni tano o kanta letter ni igmane ake Nii ni Dr. ni jenu le di Ga Dzaase of anode sakumo numo ogba mi e letter e le unu ni kaji le Nii ba ni e ba tu enuchumo ni ta frache wo ya wo hin by 2007 on the 16th of March la unwe le heshibami numo ya yadi ke ta fracha mi wochi ni Joe Branson eye kinta yo di tel taki obri di second ni ani emreni aite ke adama la chemi ta frache Biden ame fe ke Joe Branson me fe ye ko be si la adama la che e bakomi ake be alma me letter ne ake be eshepia mi ni 1988 ke 64 65 80 81 88 e pen ake manche yelie eshete ko tuwe ni nono adumo ni abu ni amubi ake le gamanche eya ni eya pa je Ga Dzaase fai nune mede o ma yue na kai beni Dr. Joe Branson ni kinta yo di third enre ni aite ni taki obi the second
ame bia mi akanshi eno ne ene no yemi ahun ni adamalache eno ya fe daily graphic le on the 13th of April 2007 no mi ni yo ne ta frache ni amugi atu ne ke mena eni omo ni adu kotokro le du mo chineke to enre ni aite aketake obi the second ni abile Dzaase ga promise Dzaase bile ke ebe mi ni akropon ke ni tentation ke gan onupai ina no bi amehun ama to kita yo at the 10 do Dr. Nii Tetekwe ye ishiba mi je le di mo ni eto Dr. Joe Branson ake kita yo at the 10 do le hun no ni wolo ni afe ni akesha le Joe Branson aloto obuo ke ta frache ni dodu saki mo nupai me ye cancelo mo no afe wolo ne kete ko ni akesha le Nii Tetekwe awoja ke le Ga Dzaase che e ba tashi le tu ni tumo onu ne do tu ebolo kaji ene me fe me to gan form bi anela ka Anɔkwale ahunto ni kejo buade ocheme amebana native wisdom obuade okweji e wale ke mo na amema me hin shikamo amama nini keje 40s 50s 60s say ake late 60s say to enjole ka Anɔkwale ko kanga chi cheme ni ba ho amebia mi keni ke cheme ko meni ba amegbe ni ametu ni tumo ni sane anya ametu wo pa fai ake gan Anɔkwale ejipu e gan Anɔkwale kan ni sane ni ka no ofe wo bowo omode ake fo ke no go fo oye mi se bonwe ake kata ni ekaji enre no o ba jaje lo ojuba o pa fai ga Paramount II Dzaase and Dzaase che neji Dr. Nii Tetekwe niji enyu or Nii Tetekwe ni Dr. Tetekwe niji enyu niji ga Paramount II Dzaase che eke numo Ajimakese the second ni Teko Abonua the fourth squadron leader Tego ni Aikan Ajintete Emmanuel Nii Teko Taki Namanko Saki Ado DK Joe Beni Seth Amate Tetekwe Emmanuel Nii Amuikwe de Graf Nii Amuikwe ni mretwa ni ehe wale ketonga Dzaase che ke Dzaase no le die yo ni Ajimakese the third le ta sen no biane ni numo kweje wale na ke mobile na me ke cheme ne fe na machine ato amefe amenaza ato Ajimakese the second ato say we are the Francis ni amu di graph kwe le ba fe ni Ajimakese ni ji ete ni Francis ni aite Webek e ba fe ni Teko Abonua ni ji enumu ni Tentation the fifth le hu eye ni ji Gansenche o kweje wale na ke mobo na mi tutuntu mba fe mba Reggie Van der Poel ni ba yi Nii Yankose the second squadron e ba mu ne ke nutu mu ne ameke gbe han ale chi yo a egbe ni e cheme ni kwami no ameke Nii Yankose the second ni e ham ke woche ni akropon the fourth ni Henry Van der Poel yo a ke me ne fe himi e pa mi no mreto ani won kwe jemi e wale je nyima wo shi Dzaase che ehe wale na gamo wona ke ne bon he jaje mo egbe jaje mo pe ba kwe ni wona ni akropon the fifth ni eje piami ni bafta wo abene hu eto o chami lai ni diete do five pamoji ke eja ke o bagbeko nyonkobe nyonje te o ke ye me piawi ya ke ni fite mo e oya ki samu disanie ye ke je 1904
ahemia waba muna 48 na ba face structure se wo jinshi keje 64 65 after 62 ni apa taki komiye ke ahemia o kemba up to 1988 le hu ababomode ni anyamu na shi cheme ke musunchole ke mbobonale ake ameke ba mu ni amgimi ni ela batalo ojo do ana na ganu tumu na atu enije ni kokrokota abene ni ashwe aba ake mo fe no ni sa le fi shi okweje mo bora ke wala na ke be papa mi neto ke an kapa mo suja se ke jase che jeme eke Kentucky te ko chu ake ni te ko abu the fourth ni achi ke bo be ken shi amemole ha ni ta frache lele gapa mo suja se che ni doctor tete ko ni je ke cheme abato enu chumo 6 2013 2014 2015 2016 2017 emu for ke chose mo mi 2017 ni akele ba pote gan eje 2017 ke mba mi ke mba 2018 justice we say house say crap le hu 2013 eba picture eba na ke Anɔkwale be do lenje eba du mo shin ni ba kwe de ke gboburo mo shiche boni to committee koni afi inquiry jameje wonumo the late numo atokwashi belenfo Jonathan Kome yaya de me ne ke cheme ne fe ameji me ni yato committee ne shi ngbo duro mo na ni woke woji ne ya ha justice crab do jameje esani anyina to no fi ono shi ne bote mi na amba fi report e ncho akeshi Anɔkwale ko yega do ta frache shibami sani anyini atu ncho mo ne justice Brisa House crab report sem nune Anɔkwale nune no adumo ne ebala ke be sani anya femini anyini ake Anɔkwale abafoshi oba Anɔkwale committee eje age be kaji ne ka Anɔkwale be ta fracha anya bomode koni akwebo na banya fi mi tutu mi ke letter ne ke anya tashi na nye ache adamalache ke wochi na nya tashi mi ke letter wo pikolo ni inyeminu odupa ni ya go fe ta fracha ka gba imbody na gba mbode lakobi ameka me ya bo no na me fi be sana ke tuni o preje on ke na mi sana Anɔkwale abafoshi the committee after report ametu no ni sana ametu ameka me here amewo mi o ayo adromo na ka pamo su jase che je no di Ga Royal su jase o adamalache enye ni eyi manche no ni omiji ofo ba pa fai oni femo kesa ni ebo komi me enyi ose do o wa pa fai beni e ke Mr. Porty ke olimra ke numo gba me di sakun rom numo gba me di 10 bona bana Nii Yankose 2014 2015 akekun emole lache me fe abaya me chi amebe ke Dr. Nii teteku eniji enyo niji Ga Dzaase che principal chemical ke wochi koni ga onupa ni yo like a professor Nikwe ke ta fraction onupa ko me ni yo ke ni ake okwe woche numo yayade ede dale she ke ni nye mislead le which is not good ofe wobani ofo wona ababo de ododo me komeni ke wo jebu wo ko nyan ajo koni ga ke ga damiye oni bi ni ememe wo ke ni wo ko ni sani wo ke ba foje ni wo peji elenche a hota mo fi amu tui koni wo ga parmo su jase ni di Dr. Nii tete koye wo ba piale oni ga damiye ke ga aye ye Anɔkwale ye ga eni sani ye fe o ka ba de ko ba Anɔkwale o fa ne bia ne me hia ano me yi choni ye manche bia ne niji tako chubi o fa ne no keji eshija me e apia mi
ke okwabo ni sika mo ha yo ke eshigame ya piano na ebi ani yo lake eje piano otoga je ja se chekile no epa piano bi afo awo Jonathan Kobe nyemi nupa adu nke mi tutuntu ochomi ni ye chicha pani lake afrache onupa ni koyo njo nupa icha ye je no jiro jo gbegi jai ni putu ke gidigidi ibeche makpa go fai e se ko ole kintakiti akotu ojoba ke mi jire nyefe election before the one you are like noni aseculator ni ewawo eshishije Ga promise to Dzaase by then ni dumo na kan ewale no nyeketu ntumo do nyefe nyeba oni nyeba na ni Dr. Tetekwe ni jenyi nyelele nyekele ojoba ya nyeme ya Ga bo taki ya bo na biju o mata wo fai o fe gbe komi ke komi fe mu ni aketwa gan ke kan na ngamashi gan intermarriage wo sani wo fe ke wo fe no ku oni osusu ojuba ona fi o ka onini alo ka bule onini alo ka chi onini awo ina sese mu boni e yo le mra ni egbo mo ni mo fi amu ni yegbe na ke ito gbona e ya jegba le ba je boni e ba fa mo ina ji ka Anɔkwale ke boni e ba to nani e ba na boni shibo e gan fomo bi humu bi ko yo tra dan ko yo ni nta shi ye gbe ni nche alowo yo nupa e kuma gba ta ni nchi nitu ake minbule ami alo mi we no sha yo mu ke sham dabi shi achu gbe itani ake to sami ni fa ipa moji piam abu ehina piami amo ehi piami anyini bi na afọ ke bi na eko mefe mo ko ni aminya me bo na me ke Dr. Nii Tetekwe ni ji enyi ni ji Ga promise to Dzaase principal kingmaker ke ni tetation ni abonua ni aji makese ke Dzaase foye anyini eko mefe mo anyi abami ona fi ni chose mo anya ba na ke chose manche chose mo ke hin ya ke ni ke ngawo ke ni ake pian manche bona fi ke ebisha abebi ami amon ekole okureje ba yin ko woye alo ekole epa won tumo ni e ka fi abra ke eto gan o pa fai bebi onyimi fe bo di fon eyin kan yi mo fa ni anene la ke no le fi oje eja le pe anene la ke no le fi eja lo ta frache agbeni hu nfa ipa moji ke moko ya na moko gbe na alo moko ya dumo moko gbe na alo moko ya ko moko gbe na le ake gbe na eje Ga promise to Dzaase di ke ni abida agbeni ye fa ipa mo bi lumoye ni fe lumo ni jo for ruling house say ye buleke sumo na ke Ga Dzaase che ejo ko no eje lumo oyi no ba ka ke oye igbe ye manche dabi eja ke ta frache aye Ga promise to Dzaase ni ex of family say jo shiami ke council of elders ni yo shiam na me fio na badomo ni atun ni ke agbene me de shiam bi epe shi me woni de akuchi ami ni ji kusi fe lo shiam na me ke Dzaase ye chapa na nyo afio ko ni akepia manche kan ni tun be janu to abuna akuchi ni ji manjia chemeni tala akuchi na aloha mi dumo ta frache divisional chief say amon amena gba fe e ba gbe o manche de ke ba ha cabinet akọ na fi o na jajo eyo emu o ni pa mo fi mo fai ni mo fe Anɔkwale ni ke bule ke ko be fi mo ni ake no dino ni to aga keji onyimi no na ni mo ko be egwu ohabu bo mo ni o chele obile mi ne ke masumo ake ka o ke mi aga o beni
Obrayo ne tashi fair for ni ekole mi wi san no wa ka mi akọ ekole Obrayo ne ekole enyemu alo esu keni ta frache shiba mi ye gbeko no owo mi na papa shi ye gbeko no hu o le ncho wo le akekole ogbe ewu o mo ma me sure akeshi Jesu mo na ja ke ya bile shi mo wa ke e kan inu ake Obrayo ne ina emi se esane gba mi alo no ko mo bi la ko nu o esane ake nike subayo ake nike subayo egwele lo we shana o ma ba ke ko le mu ye ntole mi ke Nii Yankose ya pe ni yemu papa ko aba no te fi o te besane egwele lo mu eye nu kwali egwo ni ta frache pobio o na kan mu ya town sane na wa na ke e afi ake manche alo Nii Yankose alo e afo una oka oka buku sane hamku noli yake chechenju mwefenju Anɔkwale baje me no ni bo tawo no ni ashe no ni ashe shi ni ashe shwe mo ko ba na ke o ya fe le mfu e ke ni bi ni ji no ni ha ni ga ke ga na bi e ya o pa fai aka ke mo ma na fo ke ma ewie mo achike ase oniga ai ye be papa mi mo baba no ke ba na sunga ki de je takatani la ke sa dpo o ju lo ta lo bi le so na be lo bi le le wo ko ten mi ko ke se mi be papa mi ma bank ba ba se mi ko ma bi na kan sa gfa ti na gbe sa ni ma bi bo ni ke ba fo di o fa ni o ye he fatalo mo ye bi o fa ye fatalo ni ta frache ye shiba mi lo no na chu ni mi ojugba ni ta frache ke inna mi ke ni me pi yu ebuwa mi to bo ni to yin ogo ne ke na ni wa mo ko ne ke do mo wa mo ko ni ebo kokoko ke di ni ye bi edwe ola ta frache ye shiba mi mi nche msubi ete abenike yo ni ke yo le ho ebi ke ni abene ta frache shiba mi nye ma bi nye nyuma bi no je bi edu e se bi fa ona bo le nche okole bo wa nyu futai ke ekole se bi ni no afi lu mo le mo fiamo ba bo yin ke ya fo onye no ka ko cha to a nyomo mi be wo mi ye gwa no bo ba bo mo de onye okwe na ka nje mi o fa ne mi ji o na gbe san no ke ba ma nke ma pa abrade abi odi abi fe fai ake moko akako moko iwale gbena keji moko ena ohiwa neke ibasumoni oba yogwa papa fai ani atashi ni nasumu ani ni aba boni afi ni tafrache neke atoto emi enyu atoto emi tete ke ni bi no jina agba tetere ogo na atole na frache ko le yebo a nuku ni ekole tafrache nyumo ebe bakashi baba ka atole gbe na ni ake tafrache on ale ni gbe na po na atole able no ni poten no adu ke ni bi ne ji no ni bi o kan shi o ba pa fa keji yo a be ni eto ni usa oni akadio usa mo ni akema egbe han ale oni ochu ni chi ke nshweji ana ke wa chu gbe papa na ye bo e ba ga ana bi aya ojuba no Monique in Canada, actually, Nii Yankose II.